46444. We are Team Imani. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Omurubiri okubwatya nigo kuligirwa n'ebigori byonsi. Mwana sana mwancho murego na bategere taseni kia Ndizi TV ni maitira mange kwa video kubwatya ko rwachinse mo chiri cyarumba wikanse meria amangana maya kurenda sebono kwa rigani bena somroveri we Chigosori Na Butambe chetanende mo Steven Captain 001 kumanyia mange aliagendreta sema tukagwango iga tamanga korekarire mona mona senkuyo ya Europe pastor chesemeria UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League chance chidrovene chigosoka bosibe bimirano bya entunda ya gatano na gatatu bimekainde una quarter final nase timu kiranya rekoba chikomerana kurenda yuansi tabeto sanke wikano gweterese egikaro kyarero igotobe komo chakira bono wikomo ya linche Na Butambe ndemo Steven Captain 001. Rero ikanto batere bagari abende gutoro muroberi obene oratwere chinse mo ibere asense mentangani turaliria mange asebiewa bya bana bakase kegetambe twarire igoro ya enkoyo ne Chigosori sense mo echi secondary turire enko ya sense mo ya ebinyoro kolende ese chiskuru echi chense mo ya chiskuru choboro saro na Chigosori chigendrete ne biego bya bana njara kibira asiro esengenjo ese ko banyeke wa kyo mwano ogesire karomoke niga erabero eramubero ekio bororo mono kwandrase ekegwekyo kulenganina torra kegwekyo kichikorekana so mwana uyu kawika form 2 form 3 bero naka yachire menge sana na ubwari buri ari chikoba kagwika na borake kulende onyumanyege wakiaya mapema nanganya rekoba kakwenda se ale kwetera seke wakiaya golero iga tobatere bagala bana gutwara abageni ansemeye asensemeye abuto tuchakanerieta chingoro kumogeria bietamaro director ya tabaka kanini mbiyamona sana Anje Momanyi Fred, ose Momanyi Senior. Mbiyamona sana abra babageni tobate ase studio ndabe tokwenda somo tukoirana togendere gusanga mange. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye Gusii na muno banyore asoro sagerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubwatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingiya icura tume kasemirimo yao bono
lichi ulia onalieri eduka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingiya echo chigutumika segeka asirigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebali nene kurutsinsamu cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetera namba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumika sege kege tambe asiri gurirense agerera omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bwomo Gusii Ndizi TV omwansu bwomo Gusii Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. moko orenge moke igo na onyambono kubata na itu onomoro beriwe Chigosori na inche Diamond Steven Captain 001 natubata iga abagene konyara baikire kwemanyi agati yabo ntubate Mr. Tamaro oromo director ase school ya Tabaka Academy na asensemo ya mate tubate mumanyi senior oromo rariba mwane Chigosori obate umanyi
obonge sana samana rengete Chigosori chekorende Mr. Director nimetenenganero yakwa neru sana igoro ya murobero competency based curriculum andake serikali kerele konyo igeka ikabeka bena buna no murobero urengete wikiranie biego bya bana mba base ebitabu mono konde na baro kichinguru kiri bwata se chense mo ao timanyanda ke sefede mwanchi muri okubwata mwana ye Chigosori goseki CBC ngencho kiebwate ochaza usira ebiyewo ne Chigosori ya sabana Ndizi mono Captain 001 kulingana na wakona CBC aso umochaka ne competency based curriculum competencies aso wengene biyewo getu mwana twale aranya ko compete ndiri ta competence rikorwazo ko compete ekewa kwairu na nyasai yari ko compete to wakere serikali ya mono asinti bare te CBC kubongo chitoro ko ribiye bya abana kuru obwana bwabo kuru nonye baby class egaro batire school bakoje ko ura bandre gutara torre ebiye biga ngati to ko bigas ebiye mbiro bagwata awo akini to bwate michando gete as Kenya mitande yo serikali ya retre competence based curriculum mitande na utoranya la sabani tonyer resi abayiboli inganto riko kubwatira na ntubabere to twakikishe biba wana babwata ko mambe bimanyeti twabisokiri mapema barabana bake yono nyoto ko kwana rai biga nkena ataka kubirira muno asabana bake mono abana bari kuru ECD o preschool kuitano ni grade 3 era konyora to kubeke mecheso tuanza kushindana ni skuru tabakakale ngo shindana ni skuru yende skuru B twaro sie timu tweba n'abana babake mbako nyara gushindana n'abana babanene bari grade 8 bari grade 7 Director, nimetento sekyo asobwada mwana ndaya nda somurari mu manyi turaga niko manyanda ke abange baito bali batayitirita sense moya competency based curriculum se no mu roberio mu yonyara ko bakobocha to bautiki ale ngororo gose bole makibwa ale ngororo ase 844 ubugwetera sense moya CBC yanyade ko bayikuriro bole mu bukibu ikirano ese mechande ale ngororo ase 844 ese amangana yebiyewo ya obore mo bonene sana Walega 844 egetabu osome obunya bitari obo mu engineer obo architecture kiribakoro kanga kingpin courses na mtu alikoligere koko penyo obo mu politician lakini byebo ero byo batera byo komnyoka binkoyo nonye tote bibo kwa kontibu ebubyonsi 844 yabata ando no mo bonena mono asinke kiyiga ensi yekere a 70 bingi biko genda ubuna ko boremo ubunene CBC ne wancherete inga koro mu yaseketawo ogenda na masoma we ketawo inga koro mu yasenko yo osogwa kontimbu osogwa tera abo kunyara ko genda rense meju lakini aba halimu na bayiboli batanya likorore kewe kumapema abo tokwira na 644 igo intingo sabana torore abibi mwana orore ngumbu akamwana gasini ni karore kanire kadre kokonyo CBC kosaba itokonyo tunyana kokora magana Amatrenga natora yale ko batukunyiria sogo imesane senjo na beta benyororo na kwerera ibintu ne binge sana bitekati yirinde ikirane na wikiranikiriya gwante ko base ko ne ngane chinse chinde tricyarenge buna chike study chirire to murobiro CBC koletwa sense ya Kenya Mr. Mumanyi ni maite ese miaka yao no someta somurobiro ri oete umurobiri 0844 na somurobiro tima tutake sense meto kwanda lero mone sema ya chiskuru choboroso tima nyaya kero kurigirenga kiyao ngaki kwa leo toka na mana yebi yo bia okororekana wetire se chiskuru karwa ngese skuru yo boroso gusai ata mangana ata ngese kwa Captain umaite amangana yega CBC sometimes muna director kwanile sai bono riba kandirure lyoko ena kyanga useke hawa kirinkorokana kire mapema lakini sikuri 844 ili yaringe class based ibinte binge byaringe class musikuri na riba kalitwara kwa go SMP PE yani okonyore bwata chinga lakini sai PE ne subject yo might physical education boni rwe ne subject ya kusoma kwe class ime iko bono sai CBC ne rweteli bakali nako bwa curriculum yetu bwata ya 844 osiko ligerelia lakini bono asibona ende CBC yiga nonye kirweteli bageli yoko ligerelia bya mapema bono maite totabenga buna director ta yo somwana waroro kandi kutware ke okelikyo kwa kontimbu School cheto no chemuna chile in terms of infrastructure so se chilipi into bibigo sire bia wakeli onyoranga kwende itecho
kwanyona nga bono sayo isikuri no na mangana e kai site mangana computer mere squeeze bona kire gento kire computer mwana gwanto gutwara ekewa kirigo sikyo gutwara mangana e gaye knowledge ya computer kwanyoranga chiskuru nchiroro chitaikuikiranie ebintu biri bikaneye ebigo sustain gose bikosira ekewa kirikyo mwana yabwate kwanyoranga ekewa kinonya kiarorokanire bintu mbio bigosira ekewa kigakenya kogenda raso mwana yiga Mr. Director mete bali abange bakubwati bali barengase muriro nyarete ko bakugweta ngekwanere engakiya ito nawe kwanga kwa gotera ku class 1 ibonete grade 1 ku class 1 iga class 4 nchirateyo kwari ko gosoli stage tali skuru esegencho bali bare go choro sikiwa soli chiri ebaranga bali class 7 bali class 8 bali bara wanene na bare kone na egasiya ababake engno gwaka chinkobi na kusabo muibolia bese uchukuru musi ritukolia sports la biaga na irimono tukonda se biego binde ebiego na bane biego biogotera ogotera nega kia PPI yoka ngakirire ya PPI mwende motere na abuno kiaerera kenda ko kwerera onye na mwana nonye yogukwana wikira boniga public speaking yabire buna nekewa ibaga ndi arengo rodinde dionse se chiskuru chinyinge chowekania mangana aya abali bali bali yabake bali se chiskuru chinene se chiskuru chia private ngakiri timenya gose umurobiri wa CBC imechande yarengo rasi 844 manyaro kurena nayo kira bono tiraki yaje ko bage kuriri wo sobo ya bekiru bokori ya mangana imechande obuneyo mbiye bono captain na mumanyi anyoto ikaratsi tamo inga mwaitela bakimuri sana sindi 844 so metelo nye kimi mukaka nyambuchega chimi 844 okay ikukwa kwanire no bomaine on ekisibisi akolinere tumaitose macho kwa kravio CSA ito wiki yeta mtu anyore sexual kore serikali gotebanga enga kieye junior school ego chi koshindana yoka kama goteba abani miaka gete korenge paka miaka 8 1 to 8 gantu minonye 1 ya 8 ngochi bara ko compete amo kama goteba kuru 9 paka ngorengere 13 wako tuko compete amo asinche kwa serikali gose ugoraiwa CS machogu etikia neno mono anyarete ko baka naigo eyu ya gari bono abana bakwa na kebali grade 1 ako compete na bana bande are ekigori ekemo emyaka yemo ko badirikana na wate abatu agachiro twatera bari abana kinkobi nonye kebo kwa bwate kiasira keroboki Nevate pale kuri kewa graba jole timu yakwana bole dingo ro mutambi aningo bwata chikiro chinyingi nimoranya ko kuma banda nimoranya lakini CBC inganje moisonde na tware tournament abaka academy narangire chiskuru chinde twari chiskuru 9 tokacha ku compete egete kama twatebete ngan grade 1 boka bakomyoka ngan grade 2 boka tukagendera igo poka J7 is school yana eliminate junior secondary junior school 7 tigamba tebi ngatole student nabategere mtu anyoreta abana bari grade 1 bako taroka bawati timbero chimbali reset mwewe tukakuni paka ikaratoa weka final wano tukababeke block yentana nitokoroka grade 1 to 3 okonyoro mwana grade 1 ako mwana onyo mwana grade 3 ono mwana ere kigoro tutakire okonya ekyoke kugenda rego magana yo kwa muri CBC yanyaretire chi school cyabanyene itokoroka private school to akerolire paka to atebire wona tikatochamo tonyara kukuseke wiki ina chi director amanyene chi school cyogo cyabanyene akini liswali gokonye ki abegori batwende inganje director tabaka academy ni watu mogoko andilimbo atokobea watera baso ko wakano kovia erinde to via mono nabasenyo trata via da kendi moto stili bagali ya boiboli no te kweboli no moiboli ya bono bi bagali ya undididi aso go siro mono senjo imatena bo muchingo manesa na ibuno moiboli orebo no mwano wekira ndeke wa kia eke ya wate meta boiboli abange murabu kubwati bole sane mipira ya semeri ya Europe nimete seboni yekira wote buna kero mwana re school na kwa kia yekori riru na buta itebo somanye nincho kikebwate kulende mwana wa ike miaka 16 aike 15
onyera wako mupira una wabo Jude Bellingham una wabo Rashford una wabo Alden Kibet abo numete na boko goka masawadi wate bunekewa gorage ntugete na burang semagega no mono waike miaka gete onyore aro moteli umnyasana una wabo Leila Mohamed gatia abateli bande abarabake aimoja boko goka sana konde gatia iga ningikera korekane elinde ibiko bya bana bikane abagento kwa Tiger Studio abarata ko entumanya ya sobo ime aseme chandere asibaragororoke ese abayibuli baragoroke cyumona bentakole elinde amwana aringite Chigosori ebiyegwa birerwa sobo ime konne sema yawo mumani ngoba SSM ya 844 timanyaro bitango kibine ne byarengo rezindo igati yabo eko mwalimu akwanire nekerene sana ito ikabra ntukana se Chigosori kibekire kilebo ibere ababarabake banda baka national book abamanya bongo nda baka national abaraba nene ko grade 4 mpaka grade 8 na barabu 7 bagenda na barabu kivyao na bera akonye sana riba gale ngigati yaige linyare ko baligosira kwende ngende kende kialinge sense melia nkoro osasi bilemente beke buya ende toikiranie amaroraya enkorengia mune director abereka okwana asense melia yo kubeka age groups ingonya rele koreta competency yiboniganiri gose kwamira nikulase abana bagia bakasengenje zikorirekera bono lina 844 emwale go choru okonyoranga musimu kubekwe group yonsi mwaminyoka gose ngakiyama minyoko sim mpira mna bono ntwa bwate lo wa primary na apa lo wa bare gote bunge kimichezo inugendaka kwarole kwanyanga abana mbarega ali biego bya koleki yani bitaligo nono mbiliko ikana stage iliyoko likerelibo inubona mote bunga gose tukogete mande into bwate sports inu muri gocha school abalo gocha school na baba nene kwanyoranga bono CBC ne bwate some kind of liberalization yani korete level gete school muna bona arrangement director bwate nga grade 1 ba compete na grade 1 egento kulimete ko yatekira no mwana uri confidence singi na ujenga oiba compete nere imbare ngaine na bakunyara koraki na bakunyara ko compete kinda bono kwanyoranga jiskuru nchiroro umete ebokongubo bore nonye kurwa kwanza muna Africa ngororo ka tukutwara chi tournament chika chire under age tournaments kwanyoranga tutete ekomengere ki under 15 kwamya konyora under 15 mwaretira abantu gete nane mwaso agosumbwana ngajipa certificate leta ebinde ngozi ko wapi ni brake kenyorari kwanya to none kenyoro no taite korete tournament gete gusino ne under 15 kwanyoranga bon under 15 umuntu baka 20 years usinike li marie certificate ya rosi atete ko chukuli muntu gaki 15 is 15 teya bono ngorengyanga CBC yiga CBC ekenteke na ya CBC no kobwaterana kwareturu kurwaso moibori kocha so mwalimu no mwana asengenjo CBC se kwa bagosne school chiga cyabanye chi private abaibori na wapalisira na sana asengenjo ebinte bingi na bakonyora pa agosira ase chiga chinde cha serikali ngonyoroke ngotomeli na robo konyi bwabo akini bono kwanyoranga ibitanga biko chibya basa CBC ase bono school mecheka public konyorore ngagose chifo capitation ile gotomwa kwanyorona ndingo chire ko osindia fota ya sports kwanyoranga ebintu mbire yani konyora bile school bile priority be kire igor kwanyoranga bono sports watanga tikaturusia kabesa kaka sports togore gosenge ntokete getayo kwarole kwanyoranga bono budget ya sports ya migiru igento gete chiko ko kwanyoranga bono mwana abana bonye barwente school enyorone mipira none 5 yera be na vumete 5 kwanyoranga kire grade kyanyo mpira oboke kokosoti libagwate physical education kwanyoranga bono mipira yego sogulwe bere go sogulwe yom yabe getango sana kwanyora no tola se curriculum enyi ya CBC kwanyoranga na bono ko bikukoli kwait for bwadongo to bwatite ko cha CBC anda keni maitene ngaro ntego stanga kyo bikere kurende gatia iga director ribagaria umuigo ribono nimate eskuru nerense semeyemo umwana utamaiti kene ondore turu eskuru ayeguri bari abenerio kumanya nare gatia igere ere nagwate chingu cyoko kende gyonse eskuru egoteba kunde bono gatia igaro ribagaria umuigoli ndiriri gatia ambia mono captain injenge eskuru ya Tabaka Academy ntose senit nekitie kenene asegetie kiga ngolengana na bukere standard field asaba na bakegocheza na komenta nayo chisemo chiro turabeke ekesindi on ekinde twatebya bayingoni na tukwana rumengoro bono ya twanyoranga umwana moketa kumanyanga na watekeye ugete umwana wika iga tamanyeti na nyasaye na mwete ke ugete abayigoli abange
abarumba manyiti mwana na wateke ugete ekiwe kigote kyamenyekana esukuru ononga CBC atwalibaga tokubeka abana esukuru baminyoke batere bakore kindi ekartwanyorire keweki nona gote bangana gogete na ndinka bia ekartwanyora mwana nyarebe na nyarebe bagwateke oyo kwa kumupira ande baro bagwateke oyo kono tokatebya abana genda ka bitkolia tuma munsi mocho tokora masoesi igo esukuru ikairu n'abana baje kuri grade 1 baje esukuru tobakoria masoesi tokochi tonechekewa kyabo tulikinga ki n'esukuru ngamanya ko bokera abayigo limbaro batebetenga ngoja tuli ainde kwa tuli abana no nyindaira bojo esukuru bakoreki banyara bakoreki ko ba coached ko ba nurtured abayigo limbaro baje babire pake esukuru bagacha kushangilia abana babo bagacha korana ko ba coached lakini abandi mbaroro hate abandi tenga aini kike mogotote ani toleta abana sabato bose Jumapili na itoko rustiba nino mogocha ko boy nino mogocha ko barage na margo koraigo to kunya ekine ebe na ebe kikaran kabea ni eskuru ye irure ya tebiro mwana no bate kewa ABCD abana bagokire eskuru ye irure ekochi no koneche kewiki lakini abayigoli bagopinga honera abayigoli bategete na inde ngatoka pakanga kuyuma abayigoli bategete na inde torogie ndagera baloga kisera ko banyentereri ngo umuntu tukaboli ikene kegwa kera konyo umwana oguchumutu anyare ko kokota tekera matuka ya sense yikire sigangu kwano bo maina wanyiki bate school ndinde tokonya kwa masoma mange yogo kramu ngeitwa tari chikoba ile tokero gyate kero ku AI artificial intelligence ukaboli riswali kwa tekeregen amen ekigego chiko korkana bono nekebo kyapanya bantu AI go chiko minyoka AI go chiko akumopira nonya batemere ko robot lakini bwanzu obumboko bororo igo asense rigret ko chumoto na tali myaka menge myaka nonya 5 10 ngo wako mopira buya ningo batera buya ngo wako ndimbu buya ningo waka basketball buya ndeboro abayigoli tobwate si inye skuri ya batebe skuri ndo yonze netabata bakakadini ya batebe mwana obona bateke yabo kya drama costumes instakere public schools ngo mumanya kwa na capitation tebo isana changachi besa umwana onyanya nakokora konyora costumes cyo ekebo kegenre lupita nyangu nyongi kiagarita ka paka asare Hollywood mono yes acting no kama batekewa ise professor Nyang'nyong akakebwatira bakabwatira n'iki college kinde mwana CBC ngende yakorire kuki mutu ko tutoro tware ibyo bikoro ku pathways e partner bawo bakoro ka STEM eyore science technology engineering na mathematics eripiwa ya masomo e pathway nero ya social sciences asebintu ya social sciences bigoje e pathway nero bakoro ka arts and performing arts e partner ichire sato ichine na bukanira yawe kwa baye korkana nyera kini sato chire ekoro ku sports science bono mwana ko enda ngeiterio tumanye to korukara yaringe ya sports osekadi no tunga yaringe ya sports abana batemwe indugenda ali kadi no tunga ne bate feeling ya na infrastructure jumumanya kwa mbechingia munya ko korea kugendera so na kugendera CBC na kikweta gite manyambaranya choka gujimutu na kijo ekina kwanera mono gabaigoli tokonye ntena ali ngiskure kukulenana na kumbekere tegente biguru kumini machine ene timu ya rugby tuanguru kumini machine ina cheseretele na rugby lakini ina someza sentiments musocho na betene bahati karone primary ko cheza basketball ekarone ngiskuru lenana okoba yogo cheza basketball na nyari ko sweet team kinde form 1 asiki okoba konyora negeire ekeukia neke arosi na bere coach na bere nature bona bana bande bate ko batara kore go bai kunya imanje chu skuru bono iga high schools abana bakwenda Spain abana bakwenda UK okobe biego byabo bya sports e holiday April school ne romanyete abana bande auta kwenda Spain bakanile na kuru Spain no se football academy bakenda ko genda igo abayigoli onya umwana abana barona rutuna ote bakomnyoka mono ba support ekere school ya community support aneta itano onya tali bayigoli huka eserikali
Onye clubs inga jana tebe tabaka academy ni bate getie Kenya. Shabana itake kon support osegu CFC inga tobe na ka academy kako kusa talent onye kinyoru kia leta tabaka academy nga kierusa united okonya sayo ngere geti abu dalime piranta bwati chikoni tabwati na bito bindi ama no komi na turanya ko kora CBC endonge okonyoro mwana no nyore 16 years old wachezera nya Kenya timu ni bumo gwatura in break 10 abana mbaro as young as 16 17 nje saka na ngo kwana ro mante is not even the youngest o chese me pire ni young people let's do it ndo abati ba motego ndo abate watu baka mnyoki kali koyo amano ko estadi mian ko ku after who mo mnyoki yoga nyanti kama yo igo ebinte bumbira manyinga itungu mu Gusii na ndege tokende nataka comment asikio konyo raba sigisi bamanza komnyokera ba very young moyo Kiptu kwete kare Kelvin Kiptu asiki ba komnyokera ba very young no koba banyori talent you ba believe in ase egesa kukia lakini ntuba gusinto nyebwate lakini twamenyokere bitabu na maganande twatigire korosi ebyebe unyasa atwete nyantiko yunakwana babo endre motego yunakwana nabande baroro abuna bagusi iwaba igoli ntutige byebwa byakire byabana bake nibinte bibi korrekana kurunse abana bari primary abana bari grade 1 naliyo bakero rwate banga tigangerosi director waterabo ingana sebole wenda tubaje semo ya mitandao ndo chaiga muhiu wa kandara tabaniko present ndo chaiga obure ke nsemo ya Facebook tabaniko tuned ndani Fred Nyandieka Mosima au teba mimi ni kijana mjasiri kutoka Chinsemo Chirichia Sosera Kisii niko ndani Vincent Kenyoru au teba following from Iranda Kegogi wote tuko ndani Obure KE Fred Nyandieka Vincent Kenyoru gatia abali batorikire chimessage chiabo asense ya Facebook kana kito chukora ndake ngana itobwata se ensemo entangani ndake Mr Mumanyi ni mateka ki 844 ya chite gatia miaka ya 80 kere 844 kunyara kwa bakebocha ya chengeretu sana na iganchu sana ese yakoro sia banyagitari chiloya chiri andake mwalimu ikagoteba kurendi kere miaka ya suete naende Kenya kanyara buna chi university ya bwate niko chiarenge chinke ngo ya bwata alinga make bonika bana baba na bonsi bagosoma bete kurende wika moderation yakorekane ikisaine amba bagari arora sense ya Kenya asa wikira bwana gase kegetambi twatore percentage erebe yakabe kwenda State University yakoba close to 13% ya bali bakora matemunga kende yonsi ese cyo birarama bagara ororo ara isane abantu bali bakora nyako bakora matemu tema yabona kazo tira seme ya CBC nairo duke myake 5 ikomi ko rubono tutwale byego babira ne binge mono namba baga yebyego ibona ko ba monetize naende etware crowding nande to ne mechando 844 ya nyorete Omaite kapteni enseme yiga ya CBC ese kobanga maite bono mbone chagete onye to bwata mangana yo ko implement go setu bwato mu okungusana no kweko gendrete gorenjanga CBC ero ya take it off ende keroro no ko bwaterana esuke go se to ekiranya maganiaria serikali ya bwate na abaiga barora nabaiga baraba kena baro bakare kipa bwate ruko bokonkore nginga guchimotu mna wate banga toikire go se toikire nga kitonyora ngibiego byabire bingi ebiego birabyo maite ebise ko banga ose byabire bingi okobo bingi birabimbiroro ni toko tabanga sai mbiare ko ba identified ni sai twazi ko bi identify nyo byabire byakina bibe bingi tuisho gotwara maite bono etochiko bamuna feeder ochikoli muna ase Africa as Africa ochikoli ya the education systems tobwate isoko banga ecosystem yeito ya very successful in terms of implementation ya bono CBC ya ikere bono ngakite ya very stable tutabwatia mangana yo konya gotwara nga kintu getenko tatakire shida muna boniga noro cha mangana saibona bana abiga bari grade 8 bakumitinga bago koro mwako uyu grade 9 yenga iba kwenda ti secondary zitokonya to maite kusno bagutika bona katocho wika bona CBC ya bwatire nsa kabisa bona kile kintu kya very levelized bona to ya take it off ankore nge bona as Africa na ndiko cha sense ngima as curriculum yeto ngochire ko tokonya singi ebye wena ebye binge itocho ko bona a feeder country elto bwatenga ebye ko karbire binge eto kopiona el chinse chinde cha guchisco asinge njo sikuri yenga as Africa
enzi ya Kenya ngamona nyichinzi chinke sana chibwate education system ingabune yega yani ile talent based talimangana ye mnabone litwa bwatekal kore nganga CBC kera benga ebiego bya rokane ko bebinge Kenya chinse chis kobono gose ensengima na botoko ba feeder country to other countries. Mwanche bwene maite yenenga tura sanje goika mambie senjenga ne bwate bite binge imeyaye ndese bwefadio mu rubira butagende ale mono sana ase ingane yekorende andake Mr. Umwarimu Tamaro andake ndoro chewkiye mwabwate Chigosori chinse mo chiri chata baka academy igeti mu bwate Chigosori nchagendere ke bwikira no anga chiskuru kyanda bana wika goteba na mange mwarote buna wiyetego ko bakogoteba timanyande kiritura randake gwetera cyose kimwatu bwate wikiye entundere bosio ngile muraga ni gwikirani bono gwetani entunda mwabwate ya Chigosori echo asinga bwate bire twalite Chigosori chiskuru kyanda emi ya muno chiskuru echo Kisii County kya Rwete lakini bono twarose timu ya Kisii County ya hile kabisa twategete nonyeche practice as tabaka academy lakini logistics muno ngana kwa kurwa baibuli ndanga ntoko tikabana betu batari boarding bara hani twanjira abana bitu muno tutatake ara yetu kolimo isiko bara yetu kolimo isiko asenge jo yekewa kyabo bono kanga to practice ti amo weekend yeye ngone turi Nyamira Sironga commit a team kitimu kya Nyamira ono tuige tukokeruka national ono yabete Kisii na Nyamira tukaruka national otherwise ekuna kweka rengo kietu kyaringi abana bagende mutu tumakonyora sponsors barato konye abotoko compete in this county chibere ne county inde maybe Bay wase Kericho karengere ya wase Yeranye ebiebe bigabana bichugo kwera 1922 ngokolere kimaina kabisanga umwana ore grade 1 as umwana ore grade 1 mumanyi na kwane radiri kale nonye asebinyoro okonyoro na tournament ya under 15 abana bago chapaka 20 na ile certificate ya korosu birth certificate roche pi makane miaka mengi ko ndebona abati certificate to kene gewara abo ege tongaro kwa muri mumanyi te kotabe director ya tabaka academy na ile ninki munyakero ko Kenya private schools orobo kwa Gusii nikinataka kukunira nguchi muntu akitege serikali yeto semi bwangu nguchi muntu zabango kwanira igo kiskuru nchiroro chitaite ku invest asebye wagete nganje tabaka academy ko bageti abango so sports ball games na ball game na field game athletics tina alengere linonye swimming lakini skuru nchiroro chia private kitaite kubeka nonye swimming pool paka itire usiga ya ndio tukuchiatora lakini maite director ya kusiga ya kubeka swimming pool lakini tebe labda nate ko specialize area yo anonyo maybe abana wa ngaba junior secondary ande ba iru bana angao twan ko be ayiru ba iru secondary bakaba kutikara grade 9 primary serikali yangu kubeke mikakati mapema kipatu ikiga kinya kumenyeka na mapema nonya ba iru boka kumanya bali kenga umwana ona edwe kebugete eskuru kumwiranga dina kuna kwa example cardinal was 18 was 10 ile skuru maite kia sports St. Patrick is 10 after school njiro n'ikiro kimanyire kya masomo kabisa ro Java Alliance na chuba maitenga ngari kwa kwenda obongo maybe chabo Kenya high so that abaigoli na private schools na school chile tuanze kuipanga ngaki tongo koranike nganje na kumin deronga na nyogo cha na wochi tournament ya basketball as 3 against 3 which is half court Kenya yako lete uya against Algeria gatabando chikoro basketball is very easy tali lazima ndo si full court abakoro si no court ando train ya bana kegenda igo tige binti diga mumanya kwandira naye kwa mugori na serikali yange kubibeka no nyita serikali yuka ndo wate sports FC football clubs chinyinge federation konya okay je ngonya kolero ko mbate ngeti lakini school kini chibwate konya no nyeme pira donate yu ya gotire na moto wisonela amana banya kwa kenkuyo namana never volleyball never netball abana babana talents mutu
tuanze ngoira na tolenga lirikare Rome ya ringe entertainment ya ringe more than even the philosophers ngakiyuje okoba artificial intelligence ya chile itamanya ngira kitu kujo doro koba nonya chi lawyer wate kinoba wate bimagana kikwate aba nonya wana bantu bari kutumia internet ko rwari bwa na maana igo talent sports entertainment eyunere nchira irike abigori konya bana bintu manche bayote wona sema tukare bosio tari masomo na sevingi osagira chali rumono kolende obonye mwanto bwa omburobi na kiogwanja na kiogwetuma moki kiokubeka ase kiokeri obwade eto nyara koba ko uska bosio nimbae inseta ekawonsi barungana yabo yo muhari tomewa so asensema ya kabere tariria mangere akorekarira se EBT asorongo rwa Gusii anake Mr. Mumanyi gane yo muhari sangane twasangire yebiye bwa saba basoria bake nkorengia engana ya neyo mweri omaite ebyagwe bika kero bya bere identified nkorengia ntwara sangana director kega na muteinga ukuririe mna bono asoro ngweto rwa Gusii goseli tukwate chi tokwana goseli December holiday litwate gosene suku mutimoko chitona merito twatwara sana ase binyoro byo nkorengia kiraso konyoranga mupira tournament ngwakwera kwanyoranga ebyago bya bere identified lakini byagwe biga meta tournament ndo gakwenda nechinga kikwana goseke kwenda chigwikisa to gosomutinyo mugima ebyago mupira okoroel ebyago byarwegwa naro chesto mupira bya ose naro kopa best player of that tournament kwanyoranga umuntu yiga ntobwa timika kati ase Gusii aso muntu igara itwo sino mwana makole ngasengenje ko tutoranga mashindana ali abana basini kwanyoranga umwana ro maybe oche ase mupira bya bono abana bege ase oche bakonyeka nekero konyoranga chi school chikamuna chi high school nchiro konyoa chiko and chi scout ebyewo bune ebyo konyoranga umwana mbali bakuchibaka ni mwana go scout kare 7 kare go 8 mune libon to abwate class 8 na 7 konyorenga school nere go chago setomete scout yae yarigire lyo mwana uria kwa nyora kare 7 konya bamubukira mapema asingenje baro lengeke ukyo kumenya kosikyo kuchesa mpira nkero bamubuki mapema bamuira se school kubachezera lakini bantu kwento kutware mikakati muna eyo kereke kukyabera identified ngaike ko banachad nabo identify kegwa mwana na meta kumenya kandio ominyoka gusine mashindana arenge obabuya obwa lakini ko chumuto kwanyoranga mwana utaji uko konyeka nake gwe kasingenjo training facilities nchiyo gose academy ntobwati ashake ke ndata komentaka igobono nga asibalia batorigerete gose serikali federation chito timangana yega athletics yebe no mupira ondobwensi gosobwata kerengeri ko make tournament tugwanda ndiko chakira kwerengeri ngaki tutameke tournament ye at the end of this tournament tarike kombe yuko kuchukuru sasa wadi chiriwo chukuru eke wekero kyabera identified ngaki kwenda tuweta kwa kesa bitunyorenga twanone cha academy tushirikiana ne school chetu munabona ko mwalimu director tabanga kutabaka academy kabwategeti nabako muntu gusabara ibaliba etanene nsemeli ya tabaka ba twarekere ngaki tutumike getike ko ya academy usine ya South Mugirango chibya ko bibya South Mugirango byonse gusina mangana yeme cheso y'umupira bwenkoyo eketike na kyakoraki nyakiko train abantu umupira keo kyabere identified kwanda academy gusine ya tabaka asensemo yo yengo yokoraki ko train umupira yega tuba support kero kwanyolenga usitabaka ne identified as academy yo y'umupira nilibona baraiba gocha na varia stakeholders be mipira yega kwanyoranga no mipira inkopere donated kwenda yanda kuchiko kwanya abana baba kwenda ku trainwa bebano sana Mr. Director Tamara ngana yo mwedi ndakisenga na twasangire sana ebiye wase chi school ebiye biwekene muntu komenya kugenda nyange tokubeko muntu class ime omoro kingi nyange ko gende buga omango matebe bono kwamenya kugenda nyange kwikoge no nywe binyange yo obe kuboro ochange wakirenze kabiri katatu umanya kugenda ebiye bone brabuna bobire inga baigoli mbakwirwa stakeholders mbakwirwa chi federation akwana serikali te kwirwa no mwigoli to kwiru wakane an extra fee eke wiki ga kerosi umwana be coached mwana be nurtured umwana ngene chi tournament itakokolera musa CBC te cover p batebe umaina inga resources nchi tinya meju moko ibyo bana bakorare tanakira wona tinya mane echingo ko namangena
class ningi bagotumirwa magena n'ikinyama oko bagoika bakora practical no mupira okomnyoka ogotera kwa kondimbu tako beka bani Gusii kuika resources juru igonje na challenge ya bayigoli stakeholders bonse kana kwa na stakeholders chi federation chi club nganje na tebi Shabana na Gusii FC tabaka academy tore tayari ko shirikiana nenu kuruige tikiana orogongo rwa South Mugirango tokoreki to train abana during holiday emetinyi tatu kwa gatari ebere December bagwanta kogenda from October katikati November waka December they come and we talk abana tonyole bibo byabo alafu nainde te banga kwana nichitona maitu choka twatigayo tigatora abana baitu karo baikire 16 years old bakoje gusoma Spain ko bayomupira bakoje gusoma Dubai ko bayokominyoka wase Qatar yari yanjita bakenya abagosi ntomanyete kominyoka tumaite sports ni ritwasiri ya magana Mwana sana daleta ago ntebega buna grava moyolyo go ibo mwana osabirwe nyama aire na reskuru osabirwa magina practical rao korati majin kyatata verana osabirwe kabichi oseka rene nyama tipana magina kredo macho kori baite kana yakire kabuna na keze proverio siblizi oikonya arakoma gokora onyero mopiro ganeri oikomo uri korto yo mopira onyene mo uniform oikomo uri uniform yege ntekyo erinanya take kobaga konara igotobwa terane koneke buna Chigosori chia bana bake tedere kwa Chigosika bosi gwesa chitunda chire bosi amatukare bosi toendere ne chinkwane kinga kitora tuale chintunda chikobwate usebinte bigeni birengete Chigosori echi tobe tukanda somo tumako kego tukane semo ya kabere teraria bangeria kokania sorogongo rwa Gusii na ndake edro ya kokania semo ya UEFA Champions League kanjo kiwate timu ao kati ya timu ya Arsenal. Isiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha konye motoro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa sechinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karabu ajine ntogwata chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi bagwenire igo totwara bwoba bonde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Salim. Kiokoraga. Na went to Kiokora. You know when I left in Kenya, I went to the airport.
Sagini. Nalero nakyo muntu. Gakuone kogo kwa. Nyabeta kila ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Bibina Bwana neema zako bibina kati yetu bibina Ujakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu Gusii omerana na nje Juli Kerubo asomoroberio gwimisa Jumapili uchakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbegingo koretera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja gotoichoreria ara abana aga nike kesho nike kesho ni wataipenda kuna akishingo mechumukonya kulikanga ichiko baira shwali azilipi sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Makayo mitomo chandete. Mabeke kama joko. Ayega nori go konya gotera abana ba chochi abana ba tota abana abo banyene no bwatyo na abana. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers,
mita boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mya mano mancho more kana kubati moro beri bwechi Gusii na butambe chende mo TV na bodo batisa mo cha Facebook Ndizi TV News Digital, chisa mo cha YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net kwa ngari chabuna ndemo Steven, chisa mo cha Facebook ngire wetra ndemo Steven Captain 001 na seseme ntanga nitwa sanga mangari te Chigosori ya Savana wake asto abwategati yabo omo director korwa sensemo ya Tabaka Academy kene buna Mr. Mogendi Tamaro korwa sensemeri na twerera mange amona Mr. Mumanya se studio igoro ya amangana rengete Chigosori na buna senseme ya kabere akwenda usanga na itu wetera chiseme chucheme tandao na wetera SMS line potebia manga se chinsemo chiro ntoto bwati koruna na manga gendrete na tuko kwa naiga asegeti kerigia Cardinal Lutunga Musocho ntobate Gusii gendrete gatia etimu ya Kisii Rugby FC ngene buna Kisii RFC Gusii vale Gusii ya playoff amona etimu ya Kibabi RFC as omobuya se Gusii yayu aras kasa chinsemo chia semi final chia Western Zone playoff ya National League yunen semo ya Gusii ya rugby na even no ao biro beri kudenga katia base league ya National Super League ase timu ya Gusii FC ase egeteke kugia Cardinal Lutunga Musocho era nyare kova geko Gusii ya mone timu ya Kibera Black Stars Gusii yengenjo sana ase Gusii FC se uikababu ya Gusii yuri ndeba nyare kova kova sagia andake sega ngabe gutigara se league ya National Super League totera se bitukoli yankyo chense mo chia Kisii School tutwale Chigosori chia chess amameranio HS ase Rogongorwa Nyanza ase abana bakense myaka 14 ogumororwa kweri kinogendrete na nabo bakosori ese chinse mo chiri chia Kisii School cyosori chirabense meri na gutera bwatani agati yabo Safina Kenyando uyori mu bwatani ase Gusii ya chess ase Rogongorwa Nyanza chinse mo chiri chia school ya Kisii School gatia iminano biro beria cyosori konda se bono iga bado usanga mangari geto Chigosori ya wase litukole goro ndoro chogo chaka kwa vene which Gusii ya sensemo ya Getembe ase chistimu chiri ase chiskuru choboroso agatia barigani babo mbabo atamangana yogo sanga igoro ya Chigosori yecho ase ewikiri busio uchakara litukulia Jumanne na litora zore Chigosori yecho chiskuru choboroso ekerengo kerigia zonals chinsemo au kwenda sebono twende semo ya kabere ya studio nyorogo sanga kwa babwata na barigani ase Gusii ya primary schools. Jina naitwa Felix Nyamari. Leo tumekuwa tukishiriki katika riadha shule za msingi pamoja na junior secondary. Base hapa ilikuwa ni ya Getembe pamoja na ya Bururu. Tumefanya michezo yote sawa na tumemaliza vizuri. So the next meet tutawatangazia ambayo itakuwa on Tuesday. Okay, shule ambazo zimeshiriki ni nyingi sababu tumekuwa na shule za private schools pamoja na public katika eneo hili. Ni shule nyingi siwezi kuzitaja kwa majina because this time ime attract shule za private schools because umri wa grade 1 mpaka 6 unapata sawa wanafunzi wengi wamekuja kushiriki. So this time round tumeona wanafunzi wa kutoka private schools wakishiriki sana sababu ile miaka sasa wamefika grade 6 na hao wengine wako sawa kabisa. Na katika hii mchezo kama hii inakuza talanta za wanafunzi manake CBC inahitaji wanafunzi wawe wazuri kwa madarasa pamoja pia katika michezo. Meaning hapo mbele pia wanafunzi watatokea wakikujia kuwa wachezaji wazuri. Okay, ningependa kusema kwamba ni vizuri uwanja wa shule zote uweze kujenga vizuri sababu shule nyingi hazina uwanja ambao unaofaa. Sababu hapa ni Getembe,
shule zingine unaweza pata hazina uwanja kama huu, so shule ziweze kujenga uwanja mzuri ambazo zitasaidia wanafunzi wote kushiriki katika michezo yote, riadha pamoja na hiyo nyingine. So vifaa pia viweze kuongezwa katika mashule ya kuchezea pamoja na kama ni high jump, tupate pia mahali pazuri wanafunzi wanaweza kuwa wakicheza bila kupata injuries. Na bariga ni bechi kwa soli chechi skuru chio kwa soli jira una sesemeri chechi skuru chechi secondary chio soli chechi skuru ngo jira enda se entundere bo sense mo ya regionals as regional ya Nyanza mwako ya chechi skuru chechi secondary era nyara kwa kwa chinse mo chirichi ya Kisumu County tara kwa batire chitimu kuru Kisii County kuru Nyamira County na kichira nyara kwa chia kolire ase Chigosori Konde se chinga kitu na sanga mangari kwa karira sorongo rwa Gusii nigo timu ya Kisii Industrial FC timu kwa Gusii ase ligi ya Nyanza Regional League nigo egandrete kwero beri bosemi noviaye ase weekend irit koriankyo para Gusii mune timu ya Global Connections FC kurutinse mo chirichieri go ma ward nse mo area rego ma market para Gusii ase geti kia getembe na se Gusii yu nigo timu ya Kisii Industrial FC vegene tebuna mayo ko nyikore timu ya Mosora FC weekend ya eta bakakora ingane rengete unbeaten run ya timu ya Mosora FC mbabe komuki osori bara osori muna Global Connections na oyonere captain wa timu ya Industrial FC. Kwa majina naitwa Jerry Rawlings Odhiambo, captain wa Industrial FC. Tukiangalia kwa game yenye ilipita tulikuwa tunacheza against team ya number 1, iko number 1 ilikuwa unbeaten. So ilikuwa tough match. Tuliomba tu Mungu akuwe na sisi na venye tulikuwa tumejipanga sawa. Na tuliemerge kuwa winners. Tuliwapiga 2 kwa mtungi. Na kwa mechi inakuja ya hii weekend naona tumejitahidi vyema juu pia wenye tunaenda kupatana nao ni wazoefu pia kwa hii mpira. Wamekuwa na sisi, tumecheza nao, tutaenda kucheza nao. Wamekuwa gumu sana. Inakuanga tough competition, sisi na Global Connection. So kwa sisi tumejipanga vyema, hata unajua penye wako wamejipanga vyema. Tutapambana nao weekend. Kulingana na sisi naona tutawapiga mabao 2 mtungi ikiwa sawa. Mechi yetu na Global Connection tutakuwa hapa Getembe Primary. Itaanza saa 7. Na tunaomba mafans wakuje wengi juu ni mingi tutasoma kwa hao wachezaji watakuja na watasoma zingine kwetu. Na tunataka tuwapige ili tuendelee kupanda juu sana. Tuendelee kupanda zaidi kwa ligi juu. Pia sisi tuko na purpose ya kupanda kwenda step ingine. Ni captain wa timu ya Kisii Industrial FC akwero kavuna Mr. Odhiambo. Weekend ya eta taroranda ke murifika kwenye geriugo umegare na Mosora Football Club segetegia Stadio de Mosora chinse mo chirichabo basi 2-0 ankyo timu ya Industrial FC babwato kwege no konene ukosa rware na timu ya Global Connections FC nero ikwate umanyo bonge abera se ligi regional la seke getambe ankyo mo bwinato kese gosari ngorengia isikuri gotegera bune captain yo Mr. Odhiambo atabire mete captain nkwaro kiri osekuru ase dressing room gaja okwege na koria timu engimebwata timu ya Industrial mete ko ite timu iko nyetara ito egento ngereke uchikia chere timu elianga we can beat anybody isikuri nonye ekeminaneke babwate mambia kwarikania timu elia ya Global Connection. Na ndebo no balienka segetikiri kyabo kya Getembe na esegete riba twalete riyo gwitete bya Mosora ko yenginga team ya Kisii Industrial ne bwateli bakalina sana konyoro bibwa ekimeno kyamambia ne team ya Global Connection bia mono totiara pa mangare ngitenko ya sorongo rwa Gusii wosio bochori wekembe gia Football Kenya Federation bora korekana se imetinyire bosia so mwako yo ninga kwatani korwa se Chigosori rongo rwa Gusii babolri abara ibobisi wikirani chira chirivarwete kerevare gwakirwa chikura kwa babara ya bachore nsemo ya Kisii nsemo ya Nyamira nsekembe gia Football Kenya Federation nagati yabo nase abara ya bachore barwete irabuna bagwakirwa chikura ochikona kivalenge buna ababwatani na sponsors batira se chiligi cheito chia mashinani aiga chiligi chia county league chiligi chia regional league kondo ikeraboniga eyo chitimu chikwera buna chirarora abwatani baya bagosoa se chitimu na okona koko boli kwabo
Kwa majina naitwa David Mbadi Akelo. Mimi ni mmoja wa wale walioko kwenye ofisi ya Kisii Industrial FC, timu ambaye tulianzisha mwaka wa 2016 hadi sasa. Tunashukuru Mungu kwa umbali ambaye ametufikisha. Mimi katika ofisi nakuwa kama treasurer, but in general mahali ambapo timu yetu inatokea, mimi ni chairman ya the entire community ya Industrial FC mahali ambapo inatokea. Wakati ambapo pia walikuwa wanaingia kwa ofisi, walisema kwamba watatutafutia wadhamini. Hadi sasa hivi siwezi nikakwambia hata kama kuna timu moja ambaye inaweza jitokeza iseme kwamba sisi tumepewa udhamini ama tumepata mdhamini kutoka kwa watu wa FKF. Ile tu maybe mtu anaweza zunguka kivyake, upate kidogo hivi, uone vile unaweza endeleza nayo timu. So hiyo pia ni jambo la pili ambalo tungeomba sana federation, hata kwa muda ambao bado umebaki. Najua vile walikuwa na hiyo ahadi, ni kitu walikuwa na mipango na kuna vile wangeweza kuifanya. Hata saa hizi kwa hii muda ambayo imebakia, bado kuna kitu wanaweza fanya ili kwamba sisi kama matimu ambao tuko hapa Kisii tuweze kupata wafadhili ili kwamba waweze kutusaidia hizi timu zetu ziweze kusonga mbele. Mara nyingi unapata kwamba timu moja inaweza kuwa imefuzu kutoka County League, imekuja Regional League, imetoka Regional League imeenda Division 2, lakini timu inaenda inazama tu, inapotea sababu ufadhili hakuna na uwezo wa kuweza kusukuma hiyo timu kwa watu wale ambao walikuwa wanaisimamia pia inakuwa ngumu. So inafanya timu nyingi zinatokelezea alafu zinaenda zinadidimia, zinatokelezea zinaenda zinadidimia. Lakini saa zile zinakuwa hivyo, unajua kile kitu ambacho kinakuwa mbaya ni ile talanta ambayo tunajaribu kukuza kutoka huku chini, inaenda inaisha. Sasa watu wetu kutoka hii region yetu, hakuna mchezaji ambaye utapata maybe amepata nafasi ya kuweza kusonga pale mbele. Namata sabara ibara visinga ndio yanyare ko bage ko baikara kurenda singa nchiyo biro andake namate wikatokwa ndama na rengete UEFA Champions League abwase chidro chia bene chama meranio a Europe akolenta mo ebilab kurwa chense awase chiligi chirase chinse chireme ya Europe kati ya bondo bate UEFA Conference League, UEFA Europa League amuna UEFA Champions League edra ya bene yanyate ko bage ko koruri tukule gorase chi kosole chuchionsepe ati team chirichikosuka vosio chama nyaringo baranyale ko bakogosoli na bara ko neto wenda sense moya UEFA Champions League mtu atwara Chigosori chia second leg ya sense moya round of 16 chikava chinga sana mona se team ya Atletico Madrid ya wate kosori mona Inter Milan ya kosori ya renge ko sana korende omari yewetera chi penalty tukarra Atletico Madrid ya konyoro obuvui na se ya kosori Uniga Atletico Madrid babikire bachikosori mona team ya Borussia Dortmund ase Chigosori jekere kukerigia chi quarter final leko sori nere atoro mungu sovene na se team ya Arsenal FC seketi ya Emirates vare kogosori mona team ya FC Porto N7 Tangani Galeno akabeka Porto vosio chipointi sato ase egosori ya yukorenda ase second leg tukara Galeno yu ngatukute pena tandake yaliko chikobake goskivosio andake Porto gosuma Arsenal ase chipena tukorenda mwelio ye tukaranda ke Arsenal kegoskavosio muno maiga ya raya kogosori ya sana ase chense mo chiriche penalty kurende Arsenal neireke Milano ase bara chikaba kosori mona team ya FC Bayern Munich yu tora wama tebuya na chitimu kuru England. Lakini captain kukuwa nileke minanogia egose edro ya Champions League timu ya Arsenal sikuligireria kero kimenokeria edro ya sogete kero twagotema kuligireria timu ya Bayern Munich ya itete engachiria Arsenal 5-1 ase chile gichonsi ose ase litangani bakaomerana batentu basiko dia timu elia abagosoria baria ekigoseke koskeria timu ya Arsenal korengia mogosoria ora make sai ase squad ya Arsenal bwato mogosoria ndalete ase squad ya mogosoria Koscielny abanda abango sikubaligereria babo Sanchez abare Inter Milan
miaka ya sukirande ngakeria usikuria egekoskeria Arsenal na ekegakirorero na endo usikuria Bayern Munich eria ngakeria ne ya boniga usikuria Bayern ya boniga usikuria no na ligi ya bo point yetu gutika mega ne team ya Bayern Leverkusen egento keria ngochikere kwa Arsenal believe na endo bono enda mwamu erio kuira nige ciomba keria baitetu achigol chinyinge sana njira bari ya ko muntu itu gwango iga lakini usikuria ya sai team ya Arsenal as much as etabwati bumanyu bonge sana se Champions League atambe piba ikirene final ya 2-6 lili Barcelona ko baita kuruga abwe team ya Arsenal yabireke ko sokera quarter finals na round of 16 gusemara mange mbako genda kuri maboniga round kuru 2017 mbabe tawo chisa Champions League mpaka bona bachete baikira bona quarter finals saizo kuri ko sikiti team ya Arsenal tongere timu yebwate maramange kekoba okwegena koringa nonye bare timu ebwate aba gosoria maybe bataraswana na se chinga kitintambe mono coach abateta obairo kwegena koria gose tokota bange winning mentality nera se timu ya sonskolo gupambana kwabo gosasa kero kimina kende gyonsi bagocheza bagocheza kuri bubiri sukuri yenga none mbimena binge babere gose bakwande kiduro gose babere bakobu ibakobu pakalteki babwato mokyorenga nkupambana pali pake edaikeria erefali kubye esilimbelia edaika yomweli ige team ya Bayern Munich bachiko cha na okwegena koli babwata ngamba ite team ya Arsenal sikoli na mogosoli Thomas Mura sai Thomas Mura tali Thomas Mura oli lengenga kelia bagoita team ya Arsenal sai omogosoli baigene te gosimotugali no mogosoli na Jamal Musial oyoro mogosoli no muyara lakini osikoli libone miaka yae na gosoa se koskelia team ya Bayern mbono ako yani epirango pia epiganta gokina renga ndake amashabiki Arsenal irenga bakwa kwa kimenya ndake ata kirabodiga Arsenal yanarira ko bage control limono sana konyara ko bage ko base yanarira ko bage goika korende imate Manchester City Real Madrid mbonga nte banko ya sama merana semiri ya semi final na tinde ya Real Madrid kaka isketi ya Manchester City kama na wale naende Manchester City Real Madrid uskabus na ndo sukuru ya se etokota banga se encherejo timu ya Arsenal isikoba ya soke timu ya Bayern echikumera kati timu ya Real ne timu ya Man City sukuru inga ase omolyo ya Arsenal ko chigweta ebitiro byonsi biro ebirega asenge jese kwete timu ya Bayern bosi bwabo ne timu kati ya Man City ne timu ya Real Madrid ngisukuru ya timu ya Real Madrid of recent no bachete ba sukuru ile egosoli ya basara ne timu ya England kero timu ya England cheba ngete nkoro nkwa na Chelsea kerabale kwa kakali semi-finals ebanyo ate chinga Kisii ngoro sana kwa soki timu ya Real Madrid no ibakwa to manyu bonge sana mena obuchinya ngoko sana se Champions League egento kengo chikire kyapa atimaiti botuko bolia ngakibawo chibata ebigwa utiko ye timu ya Real Madrid ne timu gete kare ke Champions League mupira bagwa kana onye league sekoba no position kibale mbate itiko mwanya lakini kare ke Champions League ibawo cheze game ngeli pako kusinyinga timu yeganga na Champions League kero botuko boiga nkyo konyora bago chibata ebigwa konyanga bagosoli yani kero mogosoli yago chaucheso mupira gete okumingo mogosoli oyo iga lakini sikoli ya ekimino levels igose ebirango bye team ya Man City ne team ya Real Madrid akongwa kengo kotemere kole to bututukano asengenjo kotema ko predict team eraji weta mutu ngobera akongsana sengenjo sikoli ya no namangana ya awe goal na betaka kuruzo sayoma edise ko bagose Man City achire Real Madrid ali babekire chigoli eje ila niga igabadu chiko chilinga chiawe nchiko chiakora ekasimuna likare chiarenge igosa igo ikonyoro bubi esiko banga bono kwa rocha Arsenal bachete gali paka ende drone team ya Porto yani baka buwe golia yemo na Porto nele ke gocha Arsenal ka buwe golia yemo paka ende extra time igosa ai kati team ya Man City ne team ya Real Madrid kwa ngi team ya Man City ndokera chiko nyomo nguso wakora bya se Champions League no maega yokoba abanyangongo beke minandike ya Champions League na Pep Guardiola yore coach team ya Man City na bwato kukanikulianga ango chiare ko bakako gendra kuri ke story ya team ya Man City kobanga na maega yokuire kompe ya Champions League asentunda ya bwate tina chetoka kosuka mutu birango birake ose kwenda sana
anyare ko baka gotete kombe ke ka Champions League andake watera wadaka te vanaro jana gra Manchester City para